Jumadia ye so ye de nyame ase ye dan na ho na basa kese no eso papa eno na enya ne ye nyina ye won kwate ase ti fa na se da ma no ate na okura no se obi ye bibi ana wo ye bibi mo obi na obeda wase a unze de ya na ye ode nyame so fa ne de ma no na enyo no a ye nti ase ya dom no keke ye de nyame ase ye dwumadie no ana ya hyase ne news na ye de course sie ya de adu so de obonkrata no se de sie na fi abo awuramadom.online.com so de aba ene me ne former incoming asante mampon former incoming honorable Bismarck akwasinsia ene gina ha no pay o hia obowa be mu akwa be de nyame aka na afia ebebem de mu akwa ba je so ansa better na bia boko de nyame adom so mo ye de o nyame adom wata ensu sisu ye pa edase pa ba de nyame aka na afia ene bebem eno de obi antime nsesa de nyame so aka ene bebem se nyame ahye no se nipa adwen nye nyame adwen sa yes e ka nipa nko aka ya nko ba se nyame tiase na waka sent no the power will still be with the people yate they will decide yate osofu na ekaguma sumu de yachechire wasase so ne yachechire wosoro enti wo ye former income wanyama tino kasi se bia boko ya mi adom na wo ka aseda ho ase yes ya na bia enhye da ntiase se obi ya ade ma na akwada na ase wo hye ni pakronkran se obetimi ayemo ade ma sare nyame ni metie sa yes enti na no na ohia wo na oto aduane a ne di ye no na ho so ba me o chele via me da se pa o je na no de enya wa sa na ye sere to chele me so oto no ofre wa ya ho am sa na o de fre sa obi ya de me na na se ya danase why say chasse son danase enya izo so be da dwen se enemi kuta 10 pesos ma men ka akosinzi ama 5 pesos enya easy obi aye bibi ma wa danase ti sa so nyame fa ne de ma no ono kwa de charges bi e di so no aleza o sorry ya na hu se part ni nyina ye adwuma no rade me da se se ne so wamma hunu na wasere no so won hwe wo so ono wabusua ne adofo nyina mo ho masem onye yemfre san musuo nkwanhia ne atorenchem sa ne ma nan we die wo do onim hwe kura aka no ya ken no dana siwia wasere rade se onye mfre san musuo nkwanhia ene atorenchem ena ni twato pa so ntwato so yes eno kwemu now you dey tete ho who's the first twato so ma please for you ya do we pa identification parade yes say ohun say ya chi akromfo be hwe so obi abo okro no da who's an akofom yes because the assembly de be fia obi ko say I ko identify obi and akromfo ne bone de eno an odem ho ma awo ho na odem who be identify ya identify who brand na who be identify be papa yeah for daily graphic that wakata and shall say the pain or say Ghana Korea signed $2 billion deal to drive development agenda pa Korea for so mo bom ho oh yeah am ba ko a omusisi ama ho do pa e bad development ye nchichiri kura nti we no omo ne ya sign $2 billion deal to drive development agenda. Parliament stakeholders agree to timely release of NHIS funds. Scheme owed 2.4 billion Ghana cedis. I'm not doing. It's the finance ministry. So, near money say, once you try to have insurance levy. Finance ministry manage not release it. There was a peripherical proposal say a health insurance for there. You create account more direct. The try the name here, it come straight. And you have finance na a kebia baby no said the cost sort later. But as a finance for no more yard you na do. 6 billion Ghana cedis invested in TVET. Wow, director. So that I can say billion Ghana cedis. Another billion Another billion Ghana. Yeah, of course. Jinapo inaugurates Achimota Minerals Commission office. Now the big story. 2024 elections, Dr. Baumia preferred candidate
Yeah, the news no crowd basis here. But NDC most popular party. Sir. MPP do amunya popular. Yes. But mo candidates na I say Ghana for pay. And we nhwehwemu I say Professor Samson. Sapon yeah. Or Kumasi Technical University. Yes. And one more aye san nhwehwemu nti wo gebra. Yes. Ukom demographica. Or say both parties ni nyina ni ekọ ho because o presidential candidate daily graphic here can was yeah say o presidential candidate powerful parliamentary it tells you your party will be losing parliamentary and the ripple effect in one managing a year be affect your presidential candidate now so also NDC say o party ni popular now o presidential candidate any popular you are likely to lose the presidential seat but likely to maintain parliamentary you know. Ghana so executive governance obinya mampani onya mampani what I say no. Yes. So daily graphic so the other by na daily guide. National Lottery Authority hosts European lotteries. Hey, I'm going international. Hey, yeah, they. Oh wow. Kennedy. 2024 elections Baumia leads Mahama in survey. Ghana Korea in $2 billion development deal. Amenfi Central NDC PC hot. Adawade. See the so chebia to say more na a free na come say be dias me more friend who that say on a parliamentary candidate man dey wo Amenfi. Eh, mami so ba so no ho banse mo. Anya yi mo keche eh tietia na yira. Yes. Fire guts structures at circle. Daily guide. No na reopa. Yeah, no pa kure sa de buy. Salasi ko ho na structures a ahie no. Ano odin na ya na ha adwen se bepem sabre ya na ye hunu adekode airport because ade na ye hunu de adi jaba nti na ma no koso no because ye hu se ye we na de buy ya minim se ye nyina ya bete ni ye nyina ya boye ho buy ba ya ye nti nti ya na enipa ni dan mu ana ewia ni mu ana ba bie gya ne to ye na obetimi amma ye idea so misusu se bi e be ya de we unless enipa no esi omochi ebi omukọ adwuma omuni ho na si ye no de fine basa mu wo ho na bibia si a at least omo kire ni emu se na betimi aboa ye no na report na budam do ya mon kinkan me ntibi serious because mu hwehwem na mu hwehwem e ma me ehunu kinkan me ntibi because Jeffrey to circle nyene na up to the shed up pen ma de porte pen ni sai ja hye no e bentina say emi ye hye to na mo bi e de esi ano ekwan so Ghanaian Times the Bokata enso eniem. Outcome of South Korea Africa Summit. Ghana secures $2 billion financial deal to implement key projects over 5-year period. Lance Minister inaugurates 5 million Ghana cedis ultramodern Achimoda Minerals Commission Office Complex. Retain part of profit in Ghana ascertained to mining companies. Ghanaian Times and so no. Yeah, father. No one can we know. Yeah. Why is the district records? And 147 teenage pregnancies first quarter, yes. Hey, yes. Why is yes. 147. Hey, and first quarter, January, February, March. Why is? That's all. Why is? Me share area reports. Careful, you go and say, Anna. So me region and district na. Why is it? Yeah, because Ghana they are name say. Yeah, nyins a work course no pa lockdown COVID no nkofo wo yi manfo so ni hwe ya ye obeya no ayi nanu ye free Kumasi mebe hwe em se ye fa nkofo dua em se minim ho de but brimu chan kotemu ho no na oso wura bon no mu ho no na nkofo sisi dan bi wo ho mehwe wada na ne se de ho am say hey we are one kwa because light bi e ho and a phone more, you know. I want me cry, me take care me tram. What I say, you were watching for money. What about when you said they are not engaged than mobile 147. A hard dream. Pra one moon in noon penny fear so. One more and Sadia no Yami Adoma Saturday, you better discuss it fistula won't quite here. Okay. Fistula no ne covered by be a year teenage pregnancy kwadan ketwa bisa wa se ho no sha nti akra TB te se wuti na e fa akra wanya fie dunsia ho ba de e beti afam CJ kra ya wo no mama kwaso asem na me ka me kire se
at 60 years enu ana make say se meeting na hanti wona no ya ti me man fato ho fistula obi wa kwasi wo kotoret wo hu wo donso wo hu na ebasa anti diaper no a and teenagers na omo so ka ho omo tanya because omo se ho no sa enyini ye emie kese anti etire ne ba na delay kakra bia mo ne se ati afam ti asro wa east for enkran munya kef munya abotere na de na da ho da ho we wo ba ko ada hate na obi ayi nani sa na ti ayese mpe enti mo relaxing system no e de obinyina duru ho na ne wafa sa no po awi anwumro mo jaduro so de open bia no wafa na sa yesre mo wa hwa to bre ne year sa be bi tu be wie na wo so wo wa no atum bi no mai mo ayeden bo bre ye o me hwe hu ye pa wo kon so a she condom this abstinence ye tu for emfa enti batch protection na ye because nya dia mefa season bi a wura mu a edene so won wanya nkan hwe ba wonya kan hwe nko ade ni pie mu no ano ode so experience unya wura mu dia na so wonim say nyame abode bia ye enti ni bibi oye bia so ye pepe o si bo ho ban condom and so be boawura pharmacy so me to condom ena mo so amanfo beto condom mo agya ne mo to hwe mo ne mo nyai to paracetamol ne ko obi beto ne condom ane to na de no so ko no bia because o to para me misa o ne o de kwa akoye me nyinya mane mo nkyere o condom eyo ena me to condom na o tibi gye won se ne nwanwa ase nwanwa se o to condom ka me to de mane to yesre mo ye nyina ye mo ye ho why mo ba na yare so kura ba no yi mpewani se ana nyinse firi ho no ma nyarwa hodo ni ade nipa no nim ne hwe yes papa gudi ne ma be na benya wo anya yare a onyaba papa gudi wa fa yare afaba sa ti bo ho bai why yo kura benya mienu ni nyina eba ne beba na yare asa de etire yes obi anhwe no ho ye evianfa the new finder the bokata and so to aso I say Nigeria fuel scarcity hurts businesses motorists as union cause of strike. Ghana, Korea, no so minority sabotage. Ya wunchire mu fa mra ya kan kasa emu na. Ana esi amfa nko joy. Oh, say a question. Ebi ese no o build o ba nye platform yi so. Nti uba no wa be chire mu kakra dia mai. Yanko online. Da bi yanko online. Yanko the new finder. Now see we ne dia. Nigeria dia no. Fem mu ye de Nigeria. Ehwa ye den. Yes, because union ni because strike. Se na nke ha no tanker drivers no because strike. Yeah. But for them some say o ma call strike. So say tie o ma sem. So they expecting say at least scarcity no so. Yes fem mu ni ho. Okay, e wo ho. But mo de be kono mo be ye ho adwuma no. Sa. Yemma empokura mo nya bi. Afa bi na nka beto Ghana. Nyame adom penfo to mo na tia mo afi. Omo so call off strike. Yeah, ha say ora afenyo can say don't mo no ma che film no. Se bi wo na to nsembo na government ama Ghana economy no so ehu na mane. Oh. Ti ni no say economy no e de yesi na nam. Ti yesi no ye papa nko ade e begina na so ye. Yesi no so ye bone so a e ne e be godjo sa. Bampani wo kasa bi se ne wugya na kire no e na meba no mo ka. Aso. But you fancy yesi me na so. Ne ye di si he na mama me papa da Tony Akwaba. Free US abe me share the official crown share that man akwaba sa nti ajapa no pay ye mo ache me sure about this why one system na fa say US ne be week let me be and am so mo akwaba week there maybe ade me wa dwen kro kwesi ni nye no me che say ne system no okay yeah hours na e lead ni te bi ho a no wa sure kura da wo mu kro no ba ya ha no na bia afi na ye danom ne ade system no ye sure say that on by this time dia fa tie mo akwa papa kwasinsia de o se da chi bo bepere tie fancy ha agudie mo nsam ba mambo atema beba health tips no so week mu nyina class fort ye sure tie san komo no na ye wi a komo bi wo ho asemi de kan beba na afi de mpensem mu ato so ne mpanifo ye ba for discussion no so ye agibrema ye netie bi emu do pa ye da